Skele, Ampai skele, uza ngobukele, skele, skele, uza ngobukele, Ampai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukatle Kontariana Mula aka Mr. Soito Kafele Moteba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasel Vugile bafethu at Katle Mula Network. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uti Soweto CK to bafethu. Currently I have one of my two boys who are doing a wonderful things elokishini bafethu. Labantu laba bane brand, and the brand is going viral and it's going crazy. So I wish abantu abagqoka ibrand yenu bafethu Western Trip clothing they can come and purchase at food bar yabo, babuy inyama la food bar, babuy amakota la food bar, because seso specialize ngenyama kakhulu. Hayi manje sekusiza yenyama uDecember kwamele kuhlihlimbe ifutha. So bafethu umuntu obukelele show ohlele ekhaya, please pull up a food bar bafethu. Martinez Iming Martinez uzoyibona nje wavele wafaka food bar in your Google, uzo understand ukuthi ungenzakalani. Support uDaki ukuze uDaki akazokwazi ukuvuza omunye uDaki. So let's jump to the what we came with yabo. Bafethu, thanks for coming to the show. Thanks for coming to the show. Bafethu angithi niyazi ukuthi nisekukasel Vukile. Kusho ukuthi manizelani ikasel yanzani? Yayibona sokukhupule nama voice nabafethu. So asiqale ngaphi, ubani igama lakho, isibongo sakho? Mina igama nguMusa, isibongo Sawhathi, mara bangaze bambiza ngoJipa. Oh, ngoJepa. Yeah, Yakwazi ukushaya isitayela nami yakwazi ukuJepa. Yeah, nithami ngikhula vele Jepa. Hayi wena man. Poison. Cha vele mina nguliseri mabi vele abangicaba ngomisi. Nomisi. Ya Messi trip cha. Bodla ibhola. Ya bengidala ibhola. Bodla iposition. Immediately. Sure. Oh, mina bebangibiza Christopher Katongo. We. Bengidlalela iChiefs, bafethu bengidlalela iChiefs. Bizi bengidlalela impilo. Ngina medal eChiefs mina. Siba Scotman. Ngumshaya manqaku, bebangibiza Christopher Katongo. Maybe emagamini ayi-10 ngakora amagame ayi-9 bese laba ngingakora egaming eyi-1 because bengingafuni coach bengikwadisile. Yeah, bengazi ukuthi ngizokora yebo. So niploma va Asiploma khona yezo ngara emakhulu. same street. Yeah. Nihlangane kanjani? Obviously sikhule sonke vele emakasana. Oh, Sikhule vele sidala sonke. oh, niphe one. Yeah. Okay, sharp. Let's talk about designing. Sure. Why yakhe nenyoni yakhe ngananyoni? Obviously vele i-edition yale siqale ngalena vele esisayi-edit athule. Why nifakele Illuminati? Illuminati concept evele yaza encendweni vele yazi mawudesign akuvele kuze ama-idea amaningi. Ne. So nina as designers nifuna ukuzibona neva. Izibona siphezulu. Phase 1 ngamathi. la Nifuna ukuwela, nifuna ukuwela. asifuna ukehla base sikhuphukile. Ngaphezu kwamaklab. Oh, yile ngoma yakho. Nizwa khona ithi ingoma yakho? Nizwa amazwe enibiza. Nintaba zangale. Success kahle. Ne. Sure. Abafethi nizofika phezulu. Yabona. So what's the brand? Imele ne brand yini? Obviously brand ikhuluma like ne-stylish attitude esikuyi-fashion sense yomuntu yabo. Yeah. Ne. Because lately le ntwana zama brand zakwazana nina begcoka i-Western clothing abanayo le mentality. Next ayikho leyo kwazana Ayikho na. igqoka abantu abathanda impahla kuphela. Ne. So what's your take about le ntwana lezi onama brand but then zijika ziba ama-gangsters? Ayabona la ko Khotman yibo ba stressa thina ngoba siyabhekana ukuba
ama-gangster yabo instead sifuna uku-inspire abantu nathi so khona abantu ba-inspire-ayo nathi yabo Yeah. sifuna ukukhuphula i-industry nathi njengoba vele sibona abantu vele khona bayiphushayo street Yeah. because nathi vele bakhona esibhekele kubo vele yabo. Okay, abantu ngibhekele kubo one simise nokuthi. El Patron 2K Future Mfana Don Patron le yaku Rapper Karim Yeah. sure Awani payini. ne Scotty Uzi Yeah. sure man yizo mina lezi ngibheka Okay, last number 2 straight. mina ngikhala ngotatiso le Galaxy Boy yeah uBitus Oh, ukhala ngale Galaxy Boy. mina ngikhala ngaleya Why? leya la icela ukufana nathi mayisho vele istory sayo lapha yabo naye bheka manje usizi makayena ukukhuluma iqiniso yena ngokumuntu lo ukuthi makayicala bekafuna ukuyicala ne-investor straight ngoba thina sisicalele ngemali yethu yabo singena invest yena vele awusiza ama-investor that's why ibrand vele yakhuphuka like avele yaphezulu ayivelanga yacala vele kancane so Ne. Manje uthi ngala makhotman asekasa phupha ama-champagne nithi ngalabantu laba bandlula ngama-placard wama-ANC wama-DA wama-EFF while nina nifuna ama-investor. What to say about that? Because bathi we want to create job opportunities. Obviously na apply ukuthi banifunda mara banifunda. What you take about that ukuthi as young kids from Soweto who are trying to make something out of nothing, we are not getting funding. Amakhotman masincede, i-government isincede. What you take about that? yabona maye kanje khotman thina yabona amakhotman lawa angazi ngayibeka kanjani ngoba thina basithathela phansi vele masibatshela ukuthi siphethe i-idea enjani masifuna ukuqala into ekanje yabo bafuna ukubona sesicalile ukuthi ihamba kanjani angeke sifike sibatshele ukuthi siphethe i-idea so sifuna ukuthi wena usifande ngento eso ukwazi ukwenza into eso sonke naye avela yenze nje vele ungakaboni isibani sethu ukuthi vele sinjani bona ukukhuluma iqiniso mara khona uyi-one vele naye one-potential kithi vele khona une-potential kithi vele uyi-one la ekasi vele lela khotman vele yilo vele lisikhuthazayo nathi ukuthi asingapheli umoya yabo nifakele emandleni. siyifakele emandleni straight naye ushilo ukuthi nanoma sabhayiziseka maybe nge-order or something masikhala singeza nakuye yena kana-flop ngoba into esishayo vele impressive yabo sihlula abantu ababhaye ekasi khona intwana ezeke isigela nje sicolile ukubloma nje sibhema ipipe siringe ngabantu yabo and akusinto egrand leyo So ukhotman angeke amanye maningamention. Asibona ukuthi ngaba ne-flop Asimentioneni wena ukhotman. shout out to Khotman Shivo Khotman Shivo. shout out Yabona le gama Khotman uyadeserve. Yazwa ngithi uyadeserve. Abantu bafuna sibabize ama-Khotman because badla intanga zethu ama-2000 bablowa ama-champagne bahamba ngamavurupha bese umuntu azofuna sembiza Khotman. Sikubiza Khotman kanjani wena ungana nomuntu oyi-1 olala dlile ngenxa yakho? Le gama lobu Khotman alisebenzela awulike esihlahleni samapentshisi because wena somdala unempandlana mele sikubiza Khotman sokubiza ngegama lakho thina. vare vele aleli vare vele Or ikhotman umuntu onjani? umuntu lo sifuna motivation kuye sibhekela kuye nathi umuntu lo sombhekela phansi makacala vela sesiyazi ukuthi alozodinana nathi mara ekhotman funeka lo muntu nathi kumele sisithobe kuye masimbona yabo sazi vele umuntu omdala naye une-respect unesithunzi sakhe naye yabo and sasibona nathi isithunzi sakhe sabonakala umuntu ozibiza ngekhotman nje maka naye akanandaba ngento azenzayo Udla abantwana abancane uphopha ama-champagne and yena akanandaba uyasho ukuthi into ayenza i-right u-impress abantu and into afuna ukuyenza uku-impress abantu and manje lama Khotman anjalo iyo yenza labantwana lezi venture into crime because bafakela i-pressure. ibabhayi pressure cabanga le chelo efuna ibanje le Khotman lihamba ngekaranyana uzoyenzani? Uzotshontsha imoto. ama-repressure into engafuneki Khotman Ne ayifuneki manje njengoba nine-brand kanti phela kuba ne-brand is to be competitive. Ngidila kanjani ne-pressure nama-competition? thina sibheka isipani Khotman sikhulumelwa isipani sethu phela Khotman Sebenze ezikhulumile.
futhi thina vele sibheka i-collaboration over competition Unity sibheka over- nge-competition unity over division ne yeah kunenye ibrand engifuna nihlangane naye like nihlanganise maybe Western Drip Hlasi kunenyathi yami ishaye ibrand abayibiza amahlasi so njengoba khuluma nge-collaboration ngifuna nihlanganeni yabo maybe kungaphuma into ehlanyayo kuna-flow. ne ngize ngihlanganisa naye ne ina-flow vele akhululeka sharp so asijampeleni ke le label icale kanjani and icale nini and icale ubani Okay Hotman, so lento vele kahle kahle iqale ngami kahle kahle yabo nawe ubani wena mina uMessi Drip Child. So ngivele vele ngikhuluma in detail sure Hotman. So vele ibrand yaqala ngo-Drip Child. U-Drip Child wayakubani uMaqala which is ubani uKamushore. Manya kuKamushore vele wavuma uKamushore ukuvuma ukufana nami yabo. So isikhathi mase siyangiyabona uKamushore akekho serious ngale ndaba ngiye kubani kumadzala manje kumadzala vele sihlanganisa izinto masihlanganisa sibone ukuthi hamba sashoda yabo sashoda maybe umuntu oyi-1 ozosifakela i-finance emore ukuthi sikhona ukukhipha izinto grand ila sesilanda ubani untwana ukuyipilopilo lo yena lo osibhayizisayo vele ngebrand yethu ohamba atshela abantu ukuthi ibrand yakhe and stuff yabo Hotman ikhosi la Hotman sifuna ukucacisa yona le ndaba le Okay, wo. yabo uze uqale ibrand sure Hotman ibrand yakho beshoda ngefunding then kwaba nomuntu wathi am-ede sure ukuthi a-ede ku-funding lo muntu lona uthatha le brand athi ibrand yakhe sure ikanjalo vele nuso so nina mane approach athini thina masim approach like kithi uba grand yabo kuba le yazi kube kanjani Hotman kube le ndaba leyo ukuthi sike samgama logins wepage Instagram untwana yabo so bese sisipana sonke vele kanjalo yabo ifoni kaNtwana yamosheka and mina angabi nefoni egrand vele angabi neaccount eInstagram angisicavi lezinto uye noNtwana abenza lezinto uNtwana yena ifoni kaNtwana mayemoshekile uchange ama-password lathi nama sesithola ifoni grand sifuna ukungena la asisakhona ukuloka in siyakuye uchange ama-password masifuna sky access uyasidrayisela lo muntu lo ekufanele ukuthi si-involve nabazali ukuthi sithole ama-password sike saya kubo lapha nabazali sasithi meeting sanabazali lapha basigama password page yabo sangena lapha then basibuza ukuthini kahle kahle no sesilisa yini sifuna ukumkhipha orini since kuyinto yenu uNtwana yena vele ukukhuluma iqiniso wamzwela wabo wamtshela ukuthini ukumkhipha manje akusi option instead abantu bangajabula mase basibona silwa mara masisebenza mo ila sobavala umlomo khona siphushe moya yabo abantwana samgaya chance nakhona Hotman into eyenza ukuthi ngimzwele uNtwana ngifile ukuthi ngeke kube fair ukuthi simkhiphe vele cause naye esayidini lakhe vele ibrand sekayiphushile vele iwasted bayayicava ngaye nathi bayayicava ngathi so ngeke kube fair ukuthi vele uNtwana simkhiphe just like that ethi simgaye i-last chance sibone ukuthi usiphatheleni samgaye last chance uNtwana still wachubeka wayenza izinto zakhe thina simangala sekune-page enye laphaya PGWD Archives no-Instagram mawungena laphaya ama-page we-wasted i2 yethu ne-WD Archives so yamampela ipage abantu kumele bayilandele yileyo ibhale wasted drip clothing straight ayi-WD Archives wasted_drip_clothing yiyo yamampela iqale vele nebrain laphaya 2021 straight ne ya so abantu bafuna ukuplace ama-order abafuna ukuthenga bathenga kuphi mabeze kithi straight baye laphaya epagini akhona amanamba ebhayeni athini amanamba ebhayeni 073 601 3303 yiwo la kumele bayenze khona yeah so okay what makes your brand special because kunama-brand abaningi la ekhasana Hotman mina ukukhuluma iqiniso yabona ama-brand la ekasi amanye angeke ngithi bayafoster or bazama ukwenza ezinye izinto abanye abantu fele bona bathi bafuna ukulwisa ipoverty yabo thina ukuqala kwethu mina bengiyibona ku-inspiration ngoba mina bengihlenga ngama-brand vele ukukhuluma iqiniso ama-Nike ama-Adidas ama-Puma kulento lezi vele mina bengibhekana kuzo so le brand le iphupho lami nami ukuzibona kufana nazo lezinto lezi yabo ifana nama-Nike abo-Adidas angiyibhekelanga ukuthi kube ibrand yasekasi kuphela so namajita nabo ngabatshela kanjalo ukuthi
mabafuna ukuyenza vele mabaze ngamagama unique straight kubonakala ukuthi nayo vele ihlodi nebrand umuntu angeke abe namahloni ukugcoka legama uyabo ngoba abanye amagama Hotman awaqualify ukungena kwamanye amashop njengamaphi so angifuni ukukhuluma amanye ama-brand Aqala fanele ngobani? kube unique yabo aqala ngobani lama-brand amabhaya and no uyabona since vele khona bo-wasted drip abhaya ama-drip phela ama-drip ekasi thina kucaba kuyi-drip styles ne-wasted drip the time aqala Ke ni trip style. mane drip style yasho siqale vele Hayi. uyabona le time iqala laphaya le time vethi lathi besiqala laphaya makano ama-brand wasekasi vele ama-drip sawabhaya abhaya ama-drip ekasi manje nathi uyabona ene so yini into engayisho ebantwini benu because ngifuna ukubiza untwana ezeshowini Sure. nani nibe eshowini uyabona Hotman. thina singajabulela la naye akhuluma iside lakhe le-story Nani, ukuthi kwenzakaleni? wayatshela abantu ukuthi i-brand yakhe ayi-one ngoba khona manje sikhuluma khona abantu baziwe ukuthi i-brand yakhe ayi-one Abantu ba confused. Balokhu bazibuza ukuthi why ku-Instagram kunama-page ayi-2 we-wasted drip. Why wasted drip inama designer different angafani. Why quality ingafani ye-wasted drip. Yizo izinto ezibhayizisa i-brand Hotman. And manje sesi-attack-wa abantu futhi abantu bakhe into yethu. ne Sure Hotman. okay sure bafethu mina into engizoyenza sure ukuthi ngi-organizer i-show la bazakhona bese-3 ngayo you understand so khulumani nabantu basekhaya nibatsho ukuthi wasted drip ayitholaphi like clear ibe clear manje niyazithengisa manje cause i-last question then siyarepapa then nizobuya futhi clear the air bantu bethu ezisikhulumile vele ukuthi i-brand yami uJepa noMissy ngapha ipartner yami so manifuna ukuyithola eFacebook i-page official wasted drip clothing then ku-Instagram i-wasted drip i-wasted_drip_clothing i-WD Archives for mina isebenzi la page cela ninga-odi laphaya so ngoba i-scam scam ngoba nawe yazi ukuthi manje sifuna ukumkhipha ebrandini Because ikopana ama-design Yeah. kune-replica yale design le uyikopile ayifani ama-quality awafani uyehlisa ama-price uyenza zonke lezi zinto sicela azi nala eshowini azocacisa ukuthi ibrand kabani yeah asibi siyalungisa Siyalungisa, sifuna ukulungisa Hotman, indaba asibe. vele that's why nathi sidecide ukuza la cacisela abantu than simlande ngoba thina vele uyayenza ngakhona no uyosiphushayo nokuthi Ukuthi senze ezinye izinto isuke singasifuni ngamankomane. le nto le besizoyisolva right esabantu abaningqondo manje yena ubalekela kuma-social media usenza abantu ababi whereby le nto leyo besizoyilungisa sihleli phansi soyi-3 ne Yeah. okay bafethu ngikokade ama-GT show whereby bazoza beyi-3 bazokhuluma that will be running in hour yabo so ke bajita ningapromote ke athi siboneni kunanemabhekini thina sibese thina sivale ishow naye packaging yabo bafethu ya zikhulumani wena thina vele sikuphathile i-present since vele uvusikasi vele niphathele mina ya i-present? siphathele wena leli mntwana zami. vele zami ya lili lakho khotmani ayi ngifuna ukubona ubabonisa ngifuna ukubona sengigcokile angababonisa number 1 and kunesale amakepisi ayi-200 rand amakepisi ayi-200 rand bafethu yabona sometimes empilweni ne nginifundiseni nina babukele mosiza uzosizwa mawupha uzophiwa mawuthanda uzothandwa so mina ilokishi liyangithanda cause ngiyalithanda ngegama ke mina ngu Katlego Ntariana-Mula aka uMr Soweto Kafela Motseba aka Mr Cool himself bafethu. I just call myself a plaque for honoring Soweto and the kids in the hood. Bafethu nine outro nyana. Sizodibana nge-second episode. Ngiyabonga ukwenzile. Sizayilungisa le ndawo nebafethu. Thank you bafethu. Mangithi Soweto nesigethu, mangithi Kasi nithi livukile ne. Soweto sigethu, ikasi livukile. Anyway.